Court Balala versus actually ma timela mo ma korberu kitgum uberu tie la walk in the pier deck midwe mi angwan donc gin ma time yaye ko bodak ni an koto gin ma mier wi ku po yeni koti inu ni no ke ma ko dano ma rama ngwan ene won kon beach me la mo speaker dano ma kingema be ni kajik kidong Joyce Uyela pi riamudien pa balal wao now inoni won kon beach ki gonye ni en ma ke ma ke chushot pe ni ngeo ke waje ke ni wal pa ka de wa nu dong diang ki gonye en po me di bur buch ke re wani mo chiel karwo dong do tiara chula de ke ni aye dong genti ka wire I kot ma tigati meni gien ma mier be wange ni Scott eni no mier ko be ni da par bor mi dwi me angwen ento speaker no guchiro kripo war kila chuli kila West Nile meno lokom nek ma minu neko ikom ubore no I mean to say ikom janano le wum wa guchiro kripo ware on be so speaker go chim kita allegation your rumors waje ke bot windolo chi windolo konyo actually ko won wa ke ko boni en koti ni de pia der ma en la woni chuti me kun dok ki ko bo ma biti me ya nyim o win lokpa Chandano Felix Alturu ma en tikaneno ken magine te word kede Kenyeng Luana Chandano Felix Alturu the second de la Pakara toi unungeyo lutiene waberke court pa lutiene mamekwa machala kajigi the speaker mila mo ki omian wa kajig ki court ki dake bir ne na dake twala kanyim ma ketika wajene ni da ko mier ku biena dake court unungene ikar mo karangeji di magalo tiano mamegwa meti won komia beach ni la mo la komba la lo vasa sa choli magin en pegin manyana yedano donc karge tika di report pa tiano mamegwa manyuti ni ana nelo chalo en ya bal kar ma do be bal kar no en pegin wan meti teach mer me teach mer me choko pajo dano mo kene kon go ber kawajin en court pa tiano wa en petit court pa balalo vasa sa choli ata mer wo chuli o be ka ti kilo ani uti kilo adana magiti ngech ngoma tika tina area mo luarwa ana lego ni wa miru ni kichokan idana ma megba enyu koka ye ti wen taro wen enyu koka pero tie kadi wa lu koko go ki u be wan wa gang ma megwa ana lego lu tua ka pe ko por ko no tien wa ko man pe be da no lo nga ke ken wan be ker ni ana matika bieno eni bieno wa chui ko no tian ma mai kwa olu to be no ko be tek chui en no te chalo to pajo ko por ko la buri yini chere choko chui la buri chere beru ki la buri we ko kar ken miyo gan ki dan ma mai kwa me me de ki tik la kara che ene no ber lo pa Chandano Felix Alturu kondo ko windo la dira chiel ma en nyek lunu ma ti chudi justice forum apoyo dano duju apoyo chuma megu achuli ko duju kan papat mo tie ye nia Tony Omal achuli justice forum tin ni be pierre dek medu ma ngwen wadogi court pa megi wa district speaker mera mo ni ba jesu yela mate council me pala da game min wa kajik korge tin ni be pierre dek mero mi ngej bodwa ko duju kama wonu tie ye ni court ban be court kira chuli ki balalo tin joni kini court yen gel be ka wot ki wa tin gu bi court ento ko court ge be ne pierre ya boro me duma bichi mwagane pitien lock ma regional state attorney doit ko file ma meggi mo no doit to ala boré ki doit ko court ba dir me kirgum ci lu ngon kop gu wa ci foto ge ngiyo I file eni ki kirumir gi dokko re ye ci mi gi ko court ge tini de pierre ya boro me duma nyen tienne no mi gu chak piro edo ngon ko wa ci pe ngiyo I file tane mabe
ngama ti ye ti fut be mi o kare bot joni tin ma cha pido donc man wa tamni ngi eni o ko bor actually duje kama giti ye mero dwak foj bot jumo chung kile tin wa dwak foj bot jumo le ko pigi dwak foj bot jumo bino chung ko bi ko dwak foj bot dan duje mo ti duje mo papa men neno ni chung ka chet kile tin wa fo actually duje lok ben ma ti ka kati ti ka nyutuni la mega chiel makli woni Mrs Victoria nyero ma en beru la gwok die pa balalo e kar ma gine en beauty ma en waye ni kriamo die ne ikin die enu ni ci dong dan ma pol ti ka kor ko meni en ay dong balalo ti ka tit kere ma chalo do la jwara chuli kum dong en ay wa were kor kal ko mbilu ti na chuli en ti ka lwen ikom ti na chuli ma tek to twal mera ye ko padano matie ikom la mega magli woni Mrs Victoria nyero ma ki bara bane nyampara pa balalo